Danish playmaker Christian Eriksen hian club thar anei vele ta boka tun chum chu in bi chiang vele donang miang Christian Eriksen tia khovelin ashiat aming pum Christian Denman Eriksen hi kumsang khazakwa sumko pani khan Valentine's Day kan ti ang huna February ni som palia Denmark rama Middelfart muna alo pianga anu hi Dorothy Eriksen ni in apa hi Thomas Eriksen ani a middle class chung kwa anti chung ko van tlang tak ni in anu le pa ta hian chanchin bu an thiar na sachin he a an thiar na sat chan ber pakhat ero an fa te tan football zin kong tha an mel wang ani an chung kwa hi football ngai na tak an ni awangin naupang mailani Eriksen po hian football alu chil ma hle kum thum apum ma in naupang zualte football zirna hmuna a chung te hian an kaltir tran dera chutiang ani awang chuan Eriksen hian ni khwa ashia tirphat atangin football hi anuna thilpoi mo ber pakhat ania au naw nu Lois Eriksen po meichema ni se Eriksen ang tho hian naupang te ani lai atangin football zirtir ania apuitlin nuwa Denmark female national team a inlan phakin an unaw hian an khelna position ain anga mase anaw kumnga laya naupang zokhi defensive role play tur chuan Christian Eriksen ai hian team tan a tho lok zoke ti in an cochin a soi ve ngata an unaw hian football an hlotlin pui hle Eriksen hian football azir mana chu a chhor tangkai hle ti lo rual ani lova kumno pangte ni si in ball han khoi kwal dan vel game khel dan phung te chu amanin khelmola chuan no pangtlang nel ber pakhat ania kumthum apum ma hret sangkha zakwa sumko panga atanga a injir tanna an chenna hmuna club pakhat Middelfart GNBK a hian kumsangni panga thlengkhan injirin he hmuna hian a thiamna tawbul apachuak vekti ila asual tam lawang kumsom te meu a injir chung hian naupang malam hun nei eng tang ni chungin sangni panga khan club thazok heti hunlaya Danish Youth Championship a telphak Odense Bolt Club a ainson lea heta a khelai hian Danish Youth Championship a team hi semi-final a thlen pui tumin an rama team thaber te jingami Brøndby laka semi-final an tloma final lut zo ta che lo ma sela hemi tuma player cha thaber ball ani na chuan a hming ati thang sang zualin hemi tum hian best technical player a hian an thlanga role thar mai ani lai hian a role puite laka technique ani thafal hle best technical player a meu thlan ani nu hian Europa club lian tak tak scout te chuan an en thlana sa in ain khelan thi thlai uluk zual ta hle maya kumsom panga ani in Spain Italy le England Khovela football league nei thaber pathum ti thei atangin somna adonga club tam takin trial nei turin a somin an som ta hiala heti laya a som tu langsar zual ta chu Barcelona AC Milan le Chelsea te an ni chutiang khop chuan kumsom panga chaw ani lai hian du tu anei shrol to a ain zirdan le a thorim na ngai to chuan Eriksen hian a phu ngoi ngoi ati thei academia hun bi mu mal tak nei in ain zira a thiam berpol ni in academia thiam berpol ni ringwada chuan adu tok mai lo thung ina a ho nuwa anin kota chuan sigle sa in thak danglam zela chol hau lawin khwa a tha emo khwa a chhe emo ruwa surin tuitling po ni se damlo na le lo thailo thilawang lo chuan ball pet a thul ngai lo chu mai ani lova zana amutam ngai lova amut pa in Ryan Giggs Zinedine Zidane le David Beckham te in khela in le thina ngun takin an kheldan phung te zirin heng player lar tak tak te atang hian thiam thil enge mozat azir chuak nge nge chutiang taka injir na sa ball apet theilo lai po a thiam bel tur zonga player thate in khela en ngat ngat thin ani na chuan a injir na hmuna hian arwal puite jinga mason chakbera asiam anti hial thin ma se no pang talent nei tha thokrim le langsar tak Eriksen hi Barcelona AC Milan le Chelsea te chuan an hnol veka trial nei tura an somna Eriksen hian ti hlotling ma sela trial atang hian club lam hian be sena an nei sang zui talova trial nei ma sela nol ani ve ta der mai ma se chu hlo chamna chuan atum runa atinep hau lova nung lam a hoi tir heklo nasa takin hlotlin ngei tuma be zui zelin thorim mal somna tong bongei turin a be zui zela beidon na aya tumruna thang tu ani na chuan choi sang zelin kumsani pariat aron in her chhuamel chuan kumsom paruk atlin kuma hian kumtop lama Dutch club lian Ajax chuan Eriksen a theina hi ring hlel hau lawin football level sangzok khel turin in remna an nei puya ti chuan kumsani pakwa kumtira Netherlands a hian in sonin January thla thlasik transfer kongkharin honrualin Ajax a hian ain puluta
Dutch Club tha hian atira under 19 a kheltirin senior level football an kheltir ma hian kum khat chung age level a an zirtir phota tichuan kum sang nei som January thla khan IX a kum khat vel chi a cham tin senior team a ngetin lak chho anita ani IX tan hian Dutch football league sang bera kum som pasari le tharuk chawa upa ani in ain lan trana Champions League a kum som pare le thasaria upa ani in ain lan tran boka kum som pare atlin ma in elna level sanga bultanin a hun tira tang hian Dutch Club hian an chorim nga hle khelna hun an pek tam awang hian a theina sang takpo hun reilo te chungin khelmuala alan tir theita a chu an ram Denmark tan po thil thatak ni in sang nei som March tha khan an ram hian senior team a anin lan tir ta der ani an ram tan hian under 17 atangin age level a an lan chhozela chumi hnuwa IX a senior team a hlan kai ani hnu thathum chau aliam man ti in klapa achet thazui em awang hian an ram Denmark senior team tan in lan turin ko ani zuya an ram tan hian kum som pariat le ni som pasaria upa ani in a debut match a khelta ani hei baka hian hemi kum sang ni soma South Africa a FIFA World Cup khelani khan an ram tan in lanin khamitum World Cup a player in lan zinga ano pangber record asiam nge ni kha chutiang chuan IX a achet thatna hian an ram tan apoi mona abel chana sa hleya IX a hian a minga cherin a theina chu club lian zok ta chuan an mutai na sa zual ta boka chuti chung chuan Dutch Club a hian sang ni som pathum thleng khana chama IX san hian match za somruk pathum zet khel manin go somthum pahni akhung ba ka ase somruk le panga anei mana yellow card pasari a choi ti lo chu ka dang a choi lo boka a team hi Dutch League a season thum a zona champion puin Dutch Cup le Dutch Super Cup a tum khat ve a champion pui mana sang ni som pakhata khan Dutch Football Talent of the Year a thlan ani ba ka IX Talent of the Year a thlan ani boka IX a hian no pang hlema sela a khela fimin khelmualaya player munom big raf si lawa khel sot mai ani a thiam awang hian IX po hian club dang laka an hum thei talo English club Tottenham chuan IX atangin kum sang ni som pathum ni pui transfer line an lalu ta amana palmak ta duai som pakhat point panga chau sengin Spurs star player tangkai big Spurs fans ni mi alo te poina an fak chan chi thin le player ngai nat om thiam big ti tur huanga om ani zia chu soinon po angai om love Tottenham a hian sang ni som pathum atangin sang ni som ni January thla thleng khana khela sang ni som ni January thla Italian club Inter Milan a akalta ani kha Spurs tan hian match zathum panga zet khel manin club pakhatana a khel tamber na ani ta hiala match zathum panga atang hian go somruk le pakwa khungin ase som kwa lai ani man boka yeloka som pakwa choi ve man bokin aba ka dang a choi mi lo thung Spurs tan hian midfield khai pa berni in a ball vorlu lawam thin zia le player fingbik ani zia a khel dana lang chuak te chu khovelin a fak thin leya ti chuan Spurs a hian a ming cherlian zual viu ma sela champion no moi choi lovin sang ni somni thlasik transfer lai khan January thla Italy lama Inter Milan azom ta Inter a hian kumni le thlasom pakhat tling lo deuh achama heti chung hian match somruk khel manin goriat akhung ba ka assist tum thuma nei mana red card choi lowa tluan le in player discipline nei thaber pol ani na chu avong nung zel boka mase European Championship sangni somni pakhata khel jota ka khan anram Denmark tan Ireland lain khelmola lunglam thatlo na awangin atluwa hunrei tak boy somani nuwa anun na chan man ani ta hlawa hunrei vak lo dam doi ira omma sela dam doi in chua sanin ain en kol zuya ama ero chu alunglama har sanna ane awanga abika en kol na pe ngai ani na chuan har sanna lian tak asiam ta thunga Italia hian professional football dan an nei jinga lunglam thatlo na nei abika en kol na pe ngai te chu in khel phalsak an ni lova tu te po ni sela hetiang case nei te chuan Italia hian khoi club tan ma professional huanga in elna an khel phalsak an ni lo hei hi mishing nunna an da poi mo zialan tirna pakhat ni in nunna atan lo om thil om thei ve na ani boka chutiang ani awang chuan Eriksen hian Inter Milan tan a khel chun zom thei talova Serie A title voi khat alak pui nuwa hian in biak remna in a contract kha sangni somni pakhat kum top lama anti top ta ani ti chuang club nei lovin hun engamoti chung chuwa om ta ama hian in khel le ero chu atum ru hlea club nei lo ma se in khel thei tura in zir zui zelin thakhat le achan ve vel a chol nuwa English Premier League club Brentford chuan free transfer in an la luta Brentford hian season kal lai chen chau contract zia puin
kum khat em po in rem na an je pui lova lunglam that lo na anei awang hian ris langam lawin Brentford hian film khur takin in rem na an siam puya Maserin phak bakin Brentford tan hian a khel tha chawa Premier League a team tan player tangkai berpol ni le thein match som pakhat a khel ve mana tangin goal khat a khung baga assist tum lia nei mana khel mola a chevel chu bese phak baga thatta ka wangin lunglam that lo na nei ma se club lian zok Manchester United chuan sangni somni pani ni pui transfer lai hian an la lu tangal mak ani Eriksen hian Brentford a anin rem na angin season kal lai chin zonga khela a khel that em awangin Brentford hian contract mui zok an zora ma se Eriksen hian contract jebel du talawin zalen taka mani du na klapa kal thei athlang zoka a club hlui Tottenham point lak lu tumin na takin an hela ma se Manchester United manager thar Erik ten Hag kan huaya in siam thattuma ma lamek chon na taka rim ve bokin Eriksen hian a club hlui Spurs ain Manchester United pan hi athlang ta zoka free agent ani angin free transfer in anin lalu ta ani Manchester United tan hian engang che in nge atangka yang ti chu kan mu thuai dona acha thazui viau ani nga chuan football khovela hian lunglam thatlo na nei awanga Arsenal lian to nuwa khelmuala comeback ro pui ber pola soi ani reng toang tuna po hian Brentford ta khel that em awang khan player comeback ro pui ber pola mitam tak chuan an soi mek to a Arsenal to atanga te chuan hetianga thataka ain khelle thei hi khovelina be seilova ma se thataka in khelin khelmola alo kirsia Italia Cristiano ven thon thila an kheltir ngam lo kha English leilunga chuan player ngai number Paul ani le der to ani Eriksen a kopui hi Sabrina Wisdensen ani a khothlang hauti dan phunglar tak in nei ma chengdun ang khani in fate po an nei to a tuna hian lim takin an la in kop mek zela kopui chungchanga hian milar jinga arin ompol takni in an soi thin Eriksen hian an ram Denmark tan sangni soma tangin match za som panga zet ain lan to a go som thum pariat khung to in lo thei lawin hun enge mo chen an ram tan in lan lo ma sela he thu bo saila hian Denmark tana in lan tam panga na ani phaka Manchester United goalkeeper ro pui Peter Schmeichel voiza somni pakwa in lan to hi Denmark tana in lan tam berani a Eriksen hian match som pali a khele thayani chuan he record hian ni rual thei dona lunglam thatlo na nei chung hian ram tana in lan tam ber record asiam lawang ti soi thei ani lo